Bekali misit, bekali. Dua pelanggaran. Jakob tá no luz, cara. Não ia lutar daqui. Foda-se. Organize it! Organize it! Referee! Wasan! Astaga!
Tandang. Mr. Second, kartu kuning. Istihad, you don't want to play ball. Dapat. Wadi. Number 15 again. Apa ini? Jinjit! Arban Yakob jinjit! Awas bang! Kaki kiri! Offside! Habis. Pertandingan babak pertama berakhir dengan skor sementara untuk dua United 1 PSM Makassar 1. Ayo PSM. Hingga babak kedua dimulai dan selamat menyaksikan. Dapat. Hey, Ornat, mostra aí. Tiri. You want to show? Ref, you want to see? Ref. Bahaya, Jin, bahaya. Ref, you want to see, Ref? Bahaya sekali, Pak. Sekali. Vamos mostrar aí. Space.
remember last time that we played against Dewa? What's happened? Huh? Okay, so now is the day that we're gonna change. Okay? Same position here, okay? Okay? You already know, okay? Aggressive without fault, huh? No stupid fault, okay? Okay, just after. Nice. Ya mukul itu loh, shit. Bukan main bola itu. Mukul dia, mukul. Ya itu, ya betul. Bagus! Bagus Wasit! Play football, man. Body shape, control the gap, easy things. No need to make something Mahira forward box. Huh? No follow the cross. Kiri back. Winger left. Wing back left. Okay. Meta. Arman ambil orang. Kamu yang kedua. Second attack to the ball. Datangin bola, bro. Datangin bola. Come on. Go Mansara, it's yours. Hey! Good, bro. Good. Let's go Masarai. Enak sekali kau dong. Kaki sini. Back you run! Let's go! Back you run! Kaki profesional foul, kaki. Out! Fall! Go Treske. Dorong lagi. Lewat Ronaldo. Lewat ke! Lewat Ronaldo. Putih! Enggak apa-apa. Tandang
Wasit! Come on, wasit! Saki barisin, Saki. Saki hati-hati. Jangan ada crossing. Ricky keluar, Ricky. Jangan kasih kirim. Ricky jangan gila. Press, udah. Saki. Dapat tendang. Bagus. Duel Saki, duel. Dia. Jauh. No, man! Oh, man! Lagi di atas. Mansarain no crossing. Bagus, Tan. Ricky. Wow. Press. Adi, Yusuf, Adi. Kuat tadi. Kasih skate awal lama sekali. Kipas. Saki lewat. Lewat, Saki. Cuma Demi. Tandang